Ready? 1, 2, 3. चलो लगाओ. Very warm good evening to the respected judges. Dekha pe lo dang ton te char la po. Na chin jalo la. वार चोर बचा ठीक से हटी यार. क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? वार चोर बचा ठीक से हटी यार. So hello guys and kadam namaste, welcome back to my YouTube channel ke provider. Pinige day 4 la non upper 1240 lo non pali bangke JS ham lapen game ha sabu game hai sudun champo nang itu mana paklang po sini lipat bang cepon po hampen nge nge JS ham dampo kada ke cibiang ko po ke JS agari pen sudam po bahini pasing lang tha popia game nong sudun jine đây mana nama oke chalo pali le prang yang suti thai ko nang la yang chove yang suti thai ko matik lo kali te le lo bazar anda JS haman ni kapia long ko bazar anda le det po Bayang tu cakap konten ala apa sih? Baru ketom lapan tinso. Dah, oma, kata bazar anang tu ni thaya. Betul tak? Bazar pas untuk tuh. Jadi चलते हैं. Bamon, timari ko na mami ka? Hah? Biskut? Kau nampak? Biskut na mami diga, kau bazaran diga. Ada bazar balik Pinang. Lalu Pini bang ini ligari cipon pe athe bang lah lo. Lihat tu lahir ke ot pon ni jat pon ni masih lagari bang cipon pe lah dak pot po non la jas pen Bhai ni si dampo ili Karbi tu a games mate lahai khela pot paklang mon po di jas. Game morning samta kapre ka sonda na paklang mon po. O miss ke vaya phai ta mo aling samai mo jo ba la na paklang mon po. Non Bhai ili Karbi tu ma game lahai Pan ke anu ni pasti dam loh. Selasi. Lalu nak lawan bawa video bang, ceng manager kan. Si games ko bibia games ton itong shoot ni na paklang mon po. Lalu, deh, चलो चलते हैं अभी यहाँ से. तो गाइस आज हम लोग गेट नंबर 2 से घुसने वाला है. गाइस नाम है दोनों ने गेम स्टार्ट हो गई गेम नहीं गेम का नाम पता है कि नहीं गेम का नाम पता है पता नहीं है अगर आप लोग पता है तो कमेंट में बताना है गाइस गेम नहीं खेल रहे हम और itu melakukan pengalaman baru itu mana dia kita di sini baik itu dipakai lo Dekha pe lo dang ton te char la po. Hamren hawa ramai. Lanon ba risomadum si hai po. Risomadum khatarnak सब जिम बॉय साइड है सब बॉडी बिल्डर लोग आ गया अभी तो जवान लोग ही जीतेगा. Ready? 1, 2, 3. चलो लगाओ जिम बॉय लगाओ. sana semua rumah ini. Bungoy. Risumar में सब जिम बॉय सादे चढ़ाई का रिसुमार. ओ भाई खतरनाक चढ़ाई का रिसुमार hapuda kam ke sarmar dum da none चला लगाओ रिसुमार हाथ दलो ना
Risomardom hit. Arti humpongan lo. Second Risomardom humpong lo. Amat kasat kan saya bang pun putus cuma bang lo. Risomardom saya pondal lo. Tang riksa bodybuilder side le nasi hidat pura Risomardom la. Hambi le pathu nadla ampo pathu ne pathu ne. Game pathu se dalo. पीछे कैमरा लेके खड़ा था ना तो वो लोग सोचा प्रेस लोग है हाँ है pathu le ne pathu se ne chine dalo lage. तो हम लोग जिस गेम के लिए आया था अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ ना खत्म हो गया कोई आता पता ही नहीं है हाँ अभी भी हम लोग लोकेशन नहीं ढूंढ रहे हैं कहाँ हो रहा है देखो मैं भी ढूंढ रहा हूँ. तो एक दो क्लिप मिलने से मतलब हम लोग यहाँ से चला जाता Dum kelang ji kisudun ji game bang ke pathu le ne pathu ne chine dalo. Anda phala bang sudun long le dalo ya thek long le dalo. Pathu le ne mate chengdong sen silang ne chine dalo hola so game bang ke. Hambi pathu la pen hola ekta game ma men ma chine dalo la. War chor ro bacha ting si ti ya re. War chor ro bacha ting si ti ya re. Oh my god. Là bang chi này lo men bang cái tung thanh niên nên comment lo chi nhất tung này đặt pen đom rồi đặt bài bài phố là mày evening đó bang xin lẽ xin này đặt pen bài đom rồi guys này đặt pen đom lo one evening bang thu po tao cho lên đây món tao bang này kita garis chuan gì đây hả bye bye. 5 hours later. Guys, kini ke day 4 ajo lo ya. Atmi gari parking adim tha se kini ta pasang lo. Hopo JS nama lo ya hopo JS to non nampak lamon po pini miss ke YF lahai nampak lamon po las nang bom tha. Dai ha. फोटो ही भाला से उतर Kardom everyone. Good evening respected judges and one and all present here. My name is Ronpi. I am from Tekelangjun. I am your contestant number 20. Now I am currently pursuing my degree BA 5th semester in Handy Girls College. And talking about my hobbies, I love traveling and listening music. Thank you. Kardom Terlasso. And good evening to respected judges and one and all present here. My name is Sertalin Ronghampi. Look beautiful tonight. Thank you so much for the support. You guys are amazing. Make some noise! This festival represents. This song is about youth, okay? Excuse me, people who are not associated with the band, you need to clear the front space, please.
apa lah? Kuluni. Kakak. Thanks. What a moment. पेन मोमेंट चलिए प्यार देते रहिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं काल को पिना चितंग सुना पिनी के लान में लो अंदर से लो पड़ा दो लो लसी पिनी के लान में लो कार्डम नमस्ते